create new things. Whatsoever that is born of God overcomes. How do we connect with the word, with God? Through his word. Izwi lakhe mambakhania uJohane kahle uthi wayekhona engubani bazalwane. Izwi lakhe, if we are word carriers, we are world overcomers, we are world conquerors. If we consume the word, sinamandla ukuqoba izwe. Asidinge ukondliwa babantu, sidinga ukondliwa uNkulunkulu ngezwi lakhe. Makasonta ngezwi lakhe sithi umalusi ngiyamazi uyasonta asidile umalusi uwamba walusi wamthiko uyasonta asidile umalusi siyamazi bese nithi phephe. This is the victory. Lokho kuyinqobo esinqoba nayo izwe. Bese lithi yini yonqobo? Lithi ukukholwa. Umbuzo ukuthi umkholwa ngani uThixo? Yinto lomthemba uThixo ayayenza. Yinto uThixo ngiyamthemba angamvusa umamami okhukhwini lokufa. uThixo angamphilisa umntana ogulayo. uThixo angawuvula umsebenzi. Ndiyazi umsebenzi ayikho kodwa uThixo unayo. Besusho ilizwi ngoba iBhayibheli lokhu nomdayi mfowethu kuyinqobo esinqoba nayo ukukholwa. Manje ukukholwa kuza ngokuzwa. Ukuzwa ini? Ilizwi likaThixo. Ngamanye amazwi awukwazi ukukholwa ilizwi lingekho. Ngoba njalo nawunyamose makufanele wehlulakane kunelizwi elithi wena you cannot make it. Akazi nakamthetho wabakhona owenza into entshe. Yilawo mazwi asidinga ukuthi sizalwe ngelizwi likaThixo. Esethi iBhayibheli ke okuzelwe uNkulunkulu uqoba yonke ikhokha yakokhanyayo eyathi kuyofa abantu bakhanyayo kwamthwalo yokuphelela. Leyo nto njalo mawulingwa athi uSathane ngiyamkhipha ukhanyayo ekulingweni ayile ekholweni abelafika uSathane akuhlebele athi wothi wenzani wena usenesiphathi into zakho zayilunga. Mawungazelwe ngezwi lelo lizolinyenyezayo liyakunqoba. Yini ezokwenza ukuthi uthulise imisindo yesitha? You got to be born of God. The word of God has to invade your mindset. The word of God has to diagnose your body and soul. Utuamba ubodlizwi, utusuma ubodlizwi. Kwenzenzani makhanya? I'm born of the word. uNkulunkulu kulesizukulwane esinje udinga amadoda, udinga intombi, udinga abamama abazozalwa ngelizwi lakhe. Batshela uNikodima in the book of John chapter 3, owamuzalwa ndingaphindela kanjani esiswini sikamama? iBhayibheli